Yes, bakunzi ba Kigali News Zero, reka nongere mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri ubu twumva mu masaha ya mu gitondo, turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 12 by'umwihariko z'ukwa 10 z'ukwa mbere 2025. Birumvikana rero ni amakuru tuba tubyukiyemo kugira ngo tuba updating, tubabwire uko bibyutse bihagaze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa icyo mugomba kumenya, ibintu byakaze, urugamba rwamaze kuba ruba urugamba rwamaze kuba ruba imberenge, ikibuga cy'imirwano abahungu bakomeje kugicurikira kuri FARDC mu buryo navuga ko budasanzwe. Ngira ngo ni na zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba twibandaho, tubiva imbuzi n'imuzingo, tugiye gusimbukira mu mujyi wa Uvira, tuba updating, tubabwira uko situation ihagaze, tubahe report ya risase na magelohe, ariko kandi turaza kuba tunakomoza ku makuru menshi by'umwihariko akomeje kugira aturuka mu bice by'umujyi wa Baraka isaha ku isaha, naho ibintu bishobora kuza guhindura isura, naho turaza kuba tuba updatinga, tubabwira uko byifashe. Turaza kugerukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubabwira byinshi bigiye bitandukanye. Nyamuneka turaza kurebera hamwe iby'imirwano ikomeye cyane, by'umwihariko yabaye mu bice byo mu misozi miremire y'Iminembwe yitwa za Nyamara ndetse na Sami Karati. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingwa, turaza kurebera hamwe kuvugwa ku biganiro bikomeye cyane by'umwihariko birimo biragerageza kuba byashyirwa mu bikorwa by'i Rwanda. Turaza kuba tubikomozaho nubwo hari icyo FC23 irimo iragenda ibitangazaho, turaza kuba tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kunyarukira mu bice byo muri teritwari ya Masisi, tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kurebera hamwe ubusabe bwa Tshisekedi ko 23 n'ubundi biganira byitabira mu buryo bwihuse cyane, bakagira ibyo baganira. Turaza byose kugenda tubikomozaho, ariko kandi muzi no kunyemera turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugera aturuka mu bice byano muri teritwari ya Walikale, ahitwa Hembe za Kibati ndetse na Pinga ku kibuga cy'indege. Si ibyo gusa kandi kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Turaza kuba dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, by'umwihariko tugende tuba updatinga, tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kugaruka mu gice by'umwihariko cyane muri teritwari ya Lubero, tugende tubabwira uko byifashe ndetse n'uburyo situation ihagaze. Byose rero 5 kuri 5 turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Muzi no kunyemera dusimbukire turebere hamwe amakuru arimo aturuka mu bice bya Rucuru muri teritwari ya Walikale, hano muri teritwari ya Rucuru mu bice bya Zabambo by the way. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande Kongo, amasezerano rero by'umwihariko yiswe Greater Lake Security and Defense Cooperation Agreement agamije kubaka urwego rw'ubufatanye bukomeye mu byerekeye imyitozo ya gisirikare, guhungabanya amakuru y'ubutasi, kurinda imipaka ndetse no gufasha mu gutabara mu gihe haraba ikibazo kibaye ku mutekano ku mipaka. Amakuru aturuka mu nzego za gisirikare rero avuga yuko Tanzania ifite ubunararibonye bukomeye mu gutoza abasirikare, cyane cyane abasirikare bato ndetse n'abofisiye bato. Benshi muri abo bakaba baraturijwe mu mashuri ya gisirikare muri Tanzania. Bivugwa yuko kandi ko kugira ngo amasezerano abashe gushyirwa mu bikorwa, abasirikare bagera ku bihumbi 12 biteguye koherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu minsi iri imbere, bakazafashwa mu bikorwa byo gushyigikira umutekano. Katurebe bakazafasha mu bikorwa byo gushyigikira umutekano, amahugurwa ndetse no kubaka ubufatanye bwa gisirikare. Abasirikare rero bazakorera hafi, bazakorana bya hafi n'ingabo za FARDC mu guhangana n'umutwe wa AFC23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru abivuga. Ariko abasesenguzi mu by'umutekano n'imiyoborere bemeza ko aya masezerano ashobora kuba intambwe ikomeye yo gukaza urugamba hagati ya AFC23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu banenga aya masezerano bagaragaza ko Tanzania n'u Burundi bifite ubunararibonye bwo guhangana n'umutekano muke mu burasirazuba bwa
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bakanibutsa ko mu bihe byashize ubwo imijyi ya Goma na Bukavu yafatwaga hari ingabo z'ibihugu nyinshi z'amoko agiye atandukanye, ariko ntibyabujije AFC M23 kwigarurira iriya mijyi. Mu ncamake rero y'aya masezerano ya gisirikare hagaragaza ubushake bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo gukomeza gukoresha ingufu za gisirikare mu guhangana n'ibibazo by'umutekano muke, ariko kandi akaba anashobora kongera umwaka n'ubwoba by'umwihariko n'ihungabana ry'akarere k'ibiyaga bigari. Ibyo ntibiri kugenda bitugeraho. Nduhungirehe rero nawe hari ibyo yatangaje, amuneka abwiye ati ikijyanye n'amakuru nta handi wakibariza. Nduhungirehe ati iki rero sasa, Nduhungirehe ati iki. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashimangiye ko impuguke z'umuryango w'abibumbye Loni zisohoye raporo y'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo gukwirakwiza amakuru atari ho kandi ashingiye ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR ufashwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tariki 30 z'ukwa 12 2025 impuguke za Loni zasohoye raporo ishingiye ku iperereza zakoze mu kwa mbere kugeza mu mwaka w'2025 hagamijwe kugaragaza uko umutekano wari uhagaze mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Raporo yibanze mu kugaragaza ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba AFC M23 ukomeje kugenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu butumwa kandi bwabo impuguke za Loni ziyobowe n'uwitwa Kazakistani Vaga zashinjije abarwanyi ba AFC M23 kwirukana abasivile mu nzego zabo ndetse no kubabuza gukora ibikorwa by'ubuhinzi. Zanasobanuye ko kandi ibitero ngo byibasiye FDLR ngo byatumye abasivile benshi bahungira muri Uganda agaragara mu karere ko muri teritwari ya Rutshuru. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati iyi raporo yashyizwe ahagaragara ikomeje guhimbwa n'inyungu z'umutwe wa FDLR wakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994 kwibasira FDLR mu buryo bwateguwe n'izi mpuguke bigamije gutanga kandi ishusho y'uko uyu mutwe w'iterabwoba atari umwe mu bikorwa by'iterabwoba gusa, ahubwo ko bishobora no kuba icyaha cy'intambara. Yavuze ko kandi impuguke za Loni zabaye intandaro yo guhindura amakuru mu buryo butari bwo bigamije mu gushyigikira FDL ndetse no kwimakaza inyungu zayo. Yanasobanuye ko kandi ibi bikorwa bishingiye ku bufatanye bw'igihugu bitandukanye bigamije guteza imbere urwango ndetse no gusubiza inyuma imiyoborere y'iki gihugu by'umwihariko mu bice bya Afurika yo hagati. Ambasaderi Nduhungirehe rero yasabye umuryango w'abibumbye gukurikirana ndetse no kubaza abashyigikira ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi kugira ngo amafaranga atangwe mu bihugu bitandukanye adakoreshwa ndetse mu guteza imbere no guteza impinduka mu baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabona amakuru ari menshi. Amerika na Katari ni umuryango wa Afurika yunze ubumwe baramagarijwe guhuza inzira y'i Washington DC mu rugendo rw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabona amakuru amasezerano y'i Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU
by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe. Guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe, icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeragaho nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko
ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza b'ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyimira nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero ikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tubapudetinga. Gusa binumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho
byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare, nyamuneka by'umwihariko bohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye i Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo igihe kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhinduniro Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya 23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira amahoro n'umutekano biboneke. Kuva rero umwaka w'2024 muri teritwari ya Rubero hagiye habonekamo ibikorwa